ali on to unaprijed odlučio da će radi iz utjecaja. Marin Čiča živa šesta. Eno ga dobro.
neš vidjeti, nema. Ovo je u nas vidiš. Zadnji naš gol se u našoj ligi koja ima skok šutera, odskače odmah.
htio ići ja sa njima u Karlovac, nije imao, ali su dva kombijaka i kombijaka. Čakovec je dobio prvi dijel, zadnje kolo prije Buke, Varaždina, prvo 10 razlika. Jesu oni isto u ligu? Druga skupina. Još jedno da ja sam odmah diže ruku. Nakon 10 sekundi. Može zašto otići.
Evo, dragi prijatelji, jedan pljesak podrške za našu ekipu, molim vas. Ovo drugo da imaš, a da ne dva doma ne treba. Zašto ovdje nema live Petković, da on već
km. Ovdje. Ovdje sviranja penala u Hrvatskoj mora ići. To je veliko, to je Svi opuca. 7 metara, drugi minut, rukomet je veliki problem. Mjerenje vremena, slobodne ruke sucima da su dani što hoće. Borna Mažuranić!
Viš ti koji je glupan. 2 minuta. Gosti zamijenjaju za Šta imaš tamo? a izvoda će biti David Zvojić, prije minuti isključenja.
Daj, stani, daj. Bravo tim Filipović, bravo majstore, bravo, bravo!
Srberac za domaću ekipu. Odlično. Znam ja kao rukometaš, odlično.
Ajmo momci, čvrsto do kraja, ajmo ovo odraditi. Gledam da se oni vesele tamo. Obrane 2 lopte, eto. Ajmo se obraniti, ajmo dragi prijatelji, veliki pljesak podrške za našu obranu. Ajmo se, ajmo najjače! Treba nam jaka podrška prijatelji, veliki aplauz molim vas. Posljednje sekunde susreta su. Ajmo momci, ajmo! Ajmo aktivno! Da li volite zadovoljni klub Metković je Zavro? Rezultat je 30:31, 8 sekundi do kraja sezone. Bravo, može na bocu, može biti etapa. Ja sam mrtvi dao 3. Jedno je razbio radijator na nekoj utakmici,